Mater Evropeja je za danes organizirala informativni dan za nove študente fizioterapije in socialne gerontologije. Danes smo predvsem se koncentrirali na fizioterapijo. Povabili smo firmo Tehnobody iz Italije, ki proizvaja vrhunsko high-tech medicinsko in fizioterapevtsko opremo, da pokaže študentom sodobno uporabo tehnologije v fizioterapiji, tako v izobraževanju, v raziskovalnem delu, kot v klinični terapiji. Moram reči, da smo izjemno zadovoljni z predstavitvijo. Velik interes je bil izkazan med študenti in predvsem tudi med raziskovalci. Alma Mater Evropeja ima namreč sodelovanje z številnimi klinikami v Italiji in v Sloveniji. V Italiji preko 100, v Sloveniji pa preko 150 inštitucijami, zdravstvenimi ustanovami, kjer študenti delajo klinično prakso, tudi v Avstriji. Ve se, kdor hoče res dobiti sigurno službo, vpiše do zdaj na Alma Mater. Saj Alma Mater je visokošolska institucija, ki v Sloveniji ima najvišjo stopnjo zaposljivosti diplomantov, praktično 100% v roku 2-3 mesecev po diplomi. Tudi imamo na Alma Mater največ tujih študentov. Interes Italijanov je dobesedno prevelik, da bi mogli sprejeti vse študente, in to predvsem zaradi mednarodne sicer še mednarodne povezanosti inštitucij z zdravstvenimi inštitucijami in z univerzami v svetu. Tehnobody je predstavila svojo opremo in pokazala, da približno preko 4500 inštitucijah je njihova oprema. V zadnjih 2-3 letih so opremili 900 kitajskih bolnišnic, klinik z to opremo, ki so tudi danes tukaj predstavili. In 20% od teh aparatur je inštaliranih in v funkciji športa, približno 40% v bolnišnicah v funkciji ortopedov in približno 40% v funkciji terapije v zdravstvenih ustanovah. Alma Mater Evropeja bo imela tudi svoj stalni prezentančni njihov center, kjer bo tudi tako imenovana Tehnobody Akademija izobraževala zainteresirane kandidate, predvsem bodoče uporabnike in strokovnjake, tako v funkciji terapije kot v funkciji raziskovalnega dela. Preko Zavoda terapija v Mariboru pa bodo najbrž tudi šport. Ja, res je, v tem je tudi povezava Alma Mater z športnimi inštitucijami, z zdravstvenimi inštitucijami, omogoča širok dostop, in v tem je tudi namen, da vključimo širšo strokovno javnost in da aparature damo tako približamo ljudem. Se v tem je tudi prednost. Gre za visoke tehnologije, ki so zelo kompleksno, vendar poenostavile uporabnost tako v diagnostiki kot v terapiji. Alma Mater prihodnje leto oziroma novo študijsko leto v Kopru bo se normalno izvajal najbrž program obeh, ne? Mi želimo nadaljevati v Kopru. Res pa je, da smo malo utesnjeni z infrastrukturo in želimo to razširiti tako, da bi ustvarili optimalne pogoje tudi v Kopru.
lokacije v Mariboru in v Murski Soboti, pa tudi v Ljubljani, delajo normalno. Tu smo utesnjeni predvsem v prostorskem pogledu, ki ga želimo razširiti in dodatno opremiti. Zaenkrat si pomagamo tudi z nekaterimi partnerskimi inštitucijami tukaj v Kopru. Hvala lepa. Niente, sono Stefano Marcandelli, sono il CEO di Tecnobody e niente, oggi abbiamo presentato la nuova palestra digitale in riabilitazione e dove sta andando la riabilitazione nel presente e nel prossimo futuro. Quindi fondamentalmente si basa tutto sulle valutazioni, l'oggettivare il dato, quindi la nuova generazione di terapisti devono sapere la condizione fisica del proprio paziente. Una volta avendo la valutazione si può disegnare un percorso riabilitativo strutturato e preciso e continuamente seguire l'evoluzione del nostro paziente per migliorare il servizio erogato. Tecnobody lavora da 25 anni nel settore rehab, abbiamo più di 5.000 ospedali in tutto il mondo e quindi per noi oggi è un piacere essere qui e trasferire in questo Open Day questo concetto innovativo.